talo fantu talafola Radio Samoa le nei tai au, alo maia o talo le aso whareile. Ua tau fia le tu maupa se uma o mai initia. O le whai unga leo fofonga mai e le tamaitai pale mia Jacinda Ardern, ma o loo au fia ai i lea swinga whaavavave, tangata o loo mai i visa le tu mau, whaapea tangata no fo mau ma City Seni New Zealand. O se whai unga wa whaia ono le mau wa lunga o le whai numero i lato whai malanga mai initia tau no i New Zealand, ua whaamaonia siaki o le koviti. O le aso foi ana nafi, le ana whaamaonia ai le isi to o se fulu ma le fitu o lo whaanofo e sea, tau nuu mai initia. O le ulo i taimile nei wa tau fia i New Zealand o na tangata nuu to e fia foi mai, pei tai usau no Jacinda, o lo o tau mawhai nei e sa ili se awala, e tu i ti ai le mau a lunga o le tūlanga la matia o lo o mai mapase se mai initia. E le o wa ai le malo inisia tunu ese mai a initia i le taimi nei. Ona e le whaatusalia le whai numero cases whaamaunia whai malanga mai isi vaenga o lo malo se le pepese o le vairusi i le whai numero cases whaamaunia mai pasese taunu mai initia. O le aso sa aloma nei, se fulutasi o Amperila anga i atu i le aso luas fulmale valu Amperila lava o le atau fia le tu ma waiwhai ngā malanga uma mai initia. Ua whaamaunia le siaki o koviti o se tasi o tangata whai ngā luenga i tua oi. O le ua whaamaunia whaapeo se skulati ma o lo whai ngā luenga le whaltali malo le Grand Millennium i Aukilani. O le ali i luas fun malwhātau sanga, e le i whaia sona tui pui pui o le koviti, e ui o lo whai ngā luenga o se tasi o tangata i la vea i lalo i lato o lo ave i eile whaamua mua, e whaia o lato tui, ma o le a fwoi ua savali le lua masina, o whaia tui mo i lato nei. O se case wa tua ilo ma so e su e ai tangata ngā lulu e tua o i le i whaia o lato tui, ma a matatu i le asonga fua o i lato uma i le i whaia tui pui pui o koviti, ai o lo ngā lulu e tua oi, o le a whaatala noa loa le au i nātu i isi vaenga o nanga i ngā lulu e ai, a walawa le malu pui pui o ia tangata, whaapea le community lau tele. Tu sam saunoanga le minstalo so i fo malo loina, Chris Hebkins, e le o iaini whaamaoninga a mea na te ena e le ua a fia le whaiolo na tui. O le asku la tilo o whai ngā luenga le whatali malo tau ala tu i lalo se tasi o kamu pani tu to tasi, ma o saunoa le minsta o lo iei le whaamoe moe e ta tau na whaia umatui pui pui o tangata ngā lulue o lo o whea ngai mai lato mai fafo. E lo iei ni whaamaoninga le taimi nei a mea ua a fia se isil community mai le nei case. Ua toe maua lalo fo i le suava Itali i whaatanoa a Aukilani. O lea ua afa le tūtū mo whaatanoa i Aukilani, ma o le taimile nei, e le o whaapapole ina le pūlenga o le suavai po le water care. O le taimile nei le tausanga te aluai na whaapapole ina i le pūlenga o le suavai le maua lalo le suavai maua mo Aukilani. Pei tae sfululua masina te aluai, le ana tele ina whaiai polo keti e whaatoa, ma si iti ai le suavai maua mo Aukilani. E se mai le mawhana o na o whaatanoa fo o whaia. O lea o loo tālia timunga ma mawhai masina o i luma. Saunoanga Magborn o le pūlenga le suavai e fōlinga mai o loo le leo na whaatu mautu utu unga mama o loo whaasoasoa i le whaonga ina le suavai au kilani taimi nei i whafo mauta malawa ma e le o mauti noa pe ono mo o mia nisi whaatapula o le whaonga ina le suavai i le vaitau mawhanawhana o le neitausanga pe le ai. Se 5 piliona lita o le suavai na mawhaiona whaasawina e tangata au kilani le tausanga tāluai mai tu utu unga whaatapula ana whaia. Lata i le tasi piliona i le taitolu masina, le olo o whaaluina i le malo e whesoa soani ai i le totongi ina o whale. O nei tu pe whaalue le ngata o lo o whesoa soani pe whaalawa i le totongi ina o whale mau totongi po o rent subsidies o whesoa soani tau whale, whaapea le emergency housing po o whale nei e pe o whale tali malo lea e totongi e whaamautu ai mo sina taimi le tu mau i la tau o mo o mia vave ni whale e maluai a o sa ili whale mau totongi. I le vale masino se tema ma te sema o le tausanga tāluai, e latalata i le tasi piliona whesoa soani e le malo, tu sale o latalata i le tolu se 10 miliona tāla, wa maua lungai mai le kuata na mua. O nei tupe whaalua whaalia i le malo, o loo o whaatasi ma le o i lunga o tau o whale, ma o loo mawhanawhana le malo i ana fuafuanga, e ala le fausia o le se 10 valu afe, whale fōua le malo a ele i uma le lua afe luas fulfaa. E ui le si isi i peo wheso soani le malo mo whale, fōlinga mai o loo mamao lava le vao whale maua le maketi, po le supply, whaatusa le maua lunga o tālo sanga mo whale.
Ma tala mulimuli le nei tae ao, e le i tau nuu le whanatanga whaalawi loa na talo e Billy te kahika e whai e se tasi o whale ainga i kalai estete. O Billy te kahika lea ua whaamawai mai whainga whaapolkiki, ai olo o whaawau pea no whaasaralaunga e te te e ai le malo. Whaapea whaasaralaunga whaalawi loa o le koviti, e le ai lava se e senga ma le fulu ma sani. O le whanatanga na whaamoe moe whai e le whale ainga le Birdwood, ma o le toe tau fia o le whanatanga o le fia fia i nei ma te kahika, i le pūlenga le whaleainga. O le te eno le whai o le whanatanga te kahika i le Birdwood e whaapea o se whaai unga na whaia i le mai a whono le pūlenga o le whaleainga ma tangata o lea community. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.